Радионы күйі күнін көрсі бүгін Жокускайга саха көддірер хитнерер компанияс киверігер Советский Союз героя, радиожурналист Николай Кондаков памытыннигар республика салалтатын представителлері компания бетерәннері үләхеттірі герлянды оны себекке жүрбет нұрдылар. Етені аға дойды ұлу сәретін толануғар тыңнарын толы ғұрбұджыны керестен ехиен тұрдылар. Сылай анылар Николай Кондаков аттан компания нал стипендиятын бүлі луғын жөккен ортос колатын онус қылағын өрін әчіті Жулуста Николаев тұтта. Оттан Кондаков аттан республика бағалыгын журналистикаға премиятын Альбина Тарабукиналла. Саха республикате государственного атагар турутугар олу курбут биһиге биллилях салаятчылар бут биһиге бүгүнгү эйлях олокпутун тургутан көрөн кини хайдак болохтагар олу курбут биһиге бир дойдулахтар бутын үлө жонун үйетитиге үтө тылынан ден радио циклым улахан билининил бутыгар биллен турар олуз долгуябын. Бу Саха радиотын уопсай кыйыта, уопсай сетихите дибин. Мин режиссерым Анна Николаевна Пудова кини ыян керден, мин бирилер бин чочуян, этерге дере истиятчиге өссі кеңіз қоғаннан, документальный кепсен кінан тағарар бұтығар, мин кинеха улханлык мақтанабын.